Kube enkulu injabulo esizweni sase-South Africa ngesikhathi iqembu le-rugby linqoba kowama-quarterfinal eFrance. Mbukelo silethu uhle TV sakubingelela noma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu uyakwazi kufanele ukuthi wenze. Ncofoza usubscribe ukuze sikwethulele zonke esiphuthumayo nezingena zishisa. Kanti siphathele zona zithi kube injabulo enkulu eSouth Africa ngesikhathi iqembu lase-South Africa le-rugby linqoba emdlalweni we-World Cup obuphakathi kwawo ne-France Rugby obuseFrance lapho khona bekudlalela khona i-World Cup kuma-quarterfinal lapho khona amaSpringboks aguqise khona i-France Rugby ngo-29-28 iscore ahamba phambili. Yize-ke noma amaSpringboks lo mdlalo obunzima ngendlela emangalisayo aphunyuke ngembobeni nalithi adlula sekuvalwe amehlo ngesikhathi enqoba kwi-France ukuze ayibeke ethubeni lokuba sesicongweni sokudlala kwi-semi-final ye-World Cup.